Khulume ngamantombazana agrovayo. Yazi amantombazana agrovayo akumelanga ashadwe, akumelanga ajolwe nawo. Amantombazana agrovayo asekabi amantombazana agrovayo. Amantombazana agrovayo bawufika emjayiveni bahlangana namadoda rich. When they meet these men, njengoba bahamba bayi-5, bayatshela ukuthi okay, unethatha loyana, unethatha leya ndoda, unethatha leya ndoda. Basifika laphana sibaveza abagqoka amaphedi amantombazane bobe emjayiveni, abagqoka amaphedi. Tell me one woman who goes to a club or a tavern or in egqoke iphedi. I will wait. Commentani la on the comment section ukuthi inambona intombazane egqoka iphedi eyemjayiveni ma. Even ama-event abayi egqoka amaphedi. Ngoba bafika lapho kofika lapho dope in balokuzana bathe Casper we love you then bamvezile ukuku because bafuna le mali kaCasper. And Casper ushadile akimthembi naye Casper unyovesi mara sikho lapho. Yeah, abagqoka amaphedi amantombazane lawa. And then babethola lamadoda lawa ama-vendor in yazi amjida aseLimpopo bathanda ngabo uchile ngathi bababheda abacacanga bathanda bugele abasase fresh bathanda labo abaretire vele ibotho bathanda ibotho zabuchiri yini most of vendor guys bashada ibotho zamantombazane. So bebona amantombazane beloku bayidangalaza lapha benze ini lomjida wevendor afika afaka ipipi without a condom futhi. Abanandaba ne-health yabo lamantombazane, abanandaba ne-health yabo. That's why most amantombazane ubone intombazane ngathi iphara manje in her 20s. Bawumbheka ngathi ungamnika isinkwa umzwele, umnika isinkwa kanti usathane loyo. Yibo labade besichomela besithuka besibiza ngamagama asehlisa isithunzi basihlambalaza sigele bathi nathina asinamali, we are broke, we are useless and all those things. Mara bawuhlangana naye imall lapha edabuyisa lapha uyamupha lo 2 rand uthi umuntu alaladlile kodwa yena ngenkazi zakhe bekayidala yena mengeke akuphe lo 2 rand bathi yo bachimane bana ba broke. Just imagine amantombazane semsani protection asithi ningahambi umjayivo cela lamajita ninilala nabo ke abasebenziseni protection khona manje nisenifuna ukuzenza itefada manje nisenza itefada. Phela basinishela senamoto abayi 2-3 so uyaqoma because awusashelwa ngesikhathi ku prime yakho bosichomela lana manje you're not in the prime awusekho entweni noma sebakulobola manje bakulobola 1.5 nakutshela bawuzokulobola 1.5 nakhona that's very high 500 or 1000 rands ilobolo lomuntu onamoto abayi 3 kuya phezulu. Ngeke phela yo phela sekayi-second hand phela second hand leyo second hand ngeke phela yo ngeke uthenge i-feature second hand ngeke kuza ngeprice ephezulu belithenge iprice ephansi negotiate yehle futhi price because awazi ukuthi idlule entweni enjani. Awazi ukuthi lana nama-Nigeria ama-Venda ama-Congolese balala yonke nation they sleep internationally labantwana laba. Whoever as long as unemali they sleep you bayakulala. Abanye ke amantombazane ubamba nabuye endlini bafuna imali in the morning bafuna 1000 rand or 5000 awazi yaboshwa bakufaka i-rape ithi upenetrate lapha ufakile lapha iphipha ngithi kukwini wachama so bazofuna uboshwe and yaboshwa amaphoyisa abadlali phela nabo bayahala amaphoyisa bamfuna nomntana bamhalele bafuna ukumchamela nabo amaphoyisa futhi amadoda uzoboshwa amadoda ngeke uboshwe abaphoyisa abantu besifazane ngoba bona banandaba nawo uzoboshwa ilabo amajizi khona nabo bamhalele nabo bafuna ukumbhebha nabo babothi intwana isitoko phela lesineyibu nezinkulu yabona into enjalo guys. And bathatha ifurniture abanye ke babadraga bathatha ifurniture uma ngale uvuka ekseni bani batshela ukuthi move out or in bathe into lesi sikubonile ufike i-truck lana seyithatha izinto la in bethi to move out thina kanti hayi khona into zakho khona yini ngithanda ikuku nini yilana kuthanda ikuku madoda yilana niyiphathe kahle ngone nishayela indlwabe wani fana nami nishayela indlwabe guys shayela indlwabe madoda izonisave from into eziningi guys. Hi guys ngeke madoda you subscribe to my channel. More videos are coming. They'll be talking about topics anzima kabi. Stay tuned guys. Thank you.